Inače, Dragane, evo nas ovde ispred jedne od možda i najlepših crkava koje srpska zajednica ima u čitavoj Americi. Inače, vašeg doma i mesta gde vi propovedate i okupljate ljude koji su došli nekada davno, ljude iz druge, treće, čak četvrte generacije Srba i ljude koji su došli nedavno. Koliko je to težak, da kažem, zadatak i služba? To je blagoslov, to je priziv. Biti sveštenik pravoslavne, posebno Srpske pravoslavne crkve, ili posebno Svetosavske, pošto je ovo zajednica Svetosavska u Milvokiju, je čast. Međutim, kome je više dato, od njega se više traži. Međutim, evo, 40 godina sam u sveštenoj službi, a hvala Bogu da mi je dao snage, još uvijek je ima. Oborio sam rekord u Milvokiju, pre mene nikada nijedan sveštenik nije bio ovoliko dugo u ovoj parohiji. Tako da, a što tiče hrama, ja bih rekao da je najlepša Srpska pravoslavna crkva u dijaspori. Koliko je teško, kako rekao smo, ljude različitih generacija, ljude koji su ovde došli u različitim vremenima i iz drugačijih razloga pomiriti i ujediniti pod jednim krovom? Jedino pod krovom hrama je to moguće, tu smo svi isti. Inače, razumljivo je, ovde su ljudi počeli dolaziti većinom iz okoline, iz Bosanske krajine, iz Like, Korduna, nešto malo iz Slavonije. To je taj mentalitet Srba zapadno od Drine. Međutim, od uvek su to bili iskreni patrioti Srbi, Svetosavci, i zato prva institucija koju su u Milvokiju osnovali 1912. je bila crkveno-školska opština. Ja ponavljam američkim novinarima, posebno ovde, to su bili ljudi koji su bili nepismeni, nisu se mnogi znali potpisati, ali su visoko obrazovani duhovno. Doneli su sa sobom prazne torbe, ali pune duše i puna srca svoga patriotizma, svoje pravoslavne vere. Zato nije čudo što danas četvrta generacija Srba rođenih u Milvokiju znaju napamet Oče naš na crkveno-slovenskom jeziku. Ne trebamo prevoditi, oni znaju i na engleskom, ali od svojih su to učili, to je jedno nepisano pravilo. Ipak da bi približili crkvu i onima iz četvrte generacije i ovima koji su skoro došli, vi imate liturgije na dva jezika, na engleskom i na srpskom, svake nedelje. To je tačno. Iskreno rečeno, ja govorim ovde rođenima, koji su i čiji su očevi i dedovi gradili ovo crkveno imanje, krunisano hramom, za preko 100 godina. Ja im kažem da nije novodošlih, ovaj hram bi bio poluprazan, ali tim novodošlima kažem da nije starosedelaca koji su ovo sve stvorili, oni ne bi imali gde da se okupe. Ni na molitvu, ni na sedeljku, ni na sportsku organizaciju, ništa. Tako da, to je jedna činjenica koja treba da dovoljno ulije mudrosti i u jedne i u druge. Da čaša uvek bude puna. Tako je. Talasa je uvek bilo, ali ja uvek kažem, to su bili talasi doseljenika naših koji su se sustizali, talas za talasom, i nikada nije bilo preseka između jednog, drugog i trećeg i tako dalje. Nadam se da je dolazak ovih posle nesrećnog poslednjeg rata u našoj staroj otadžbini, da će da na neki način garantuje budućnost ovih zajednica, uključujući ovu našu ovde, što je, nažalost, plaćena je preskupa cena u otadžbini, tako da teško je to srcem primiti, ali na velikoj nesreći, nacionalnoj nesreći u otadžbini, mi smo ovde učarili, da kažem tako.
mnogo nam znači. Mi smo u Milwaukeeu primili oko 350 porodica. Svaku sam dočekao na aerodromu. Većina su imali stan plaćen za 2 mjeseca napred i sve drugo što je trebalo, tako da crkva je majka koja očekuje svoju Prima djecu. i okuplja ljude. Apsolutno. Well, my father and mother were both from Pittsburgh, and they were married there, and he became a priest. His first parish was Lorain, Ohio. Just for a couple of years, then we went to California, and then back to Pittsburgh, where basically I grew up there with my sister and brother. And in 1969, the Milwaukee parish voted my father to come and be their parish priest. So we came here in 1969, and we've been here ever since. We have 5 children, all went to St. Sava Sunday School and the church, and now they're spread out across the country, but my wife is still the superintendent of the church school program, and that means I'm the first husband of the church school program. I do a lot of work with her. Okay, what kind of things do you have here? Well, we in have Milwaukee, meetings Serbian and- community Yeah, you mean through church school or just in general? in general. Well, this is one of the largest parishes in the country, and you have 2 groups of people, those who are born here, those who have come over here. And it's a wonderful combination of Serbian Orthodox people. We have about 1,300 families. About half of them are official members of the church. We're trying to get them all to join the church. But when you come to a Zabava, or more importantly, when you come to Divine Liturgy on Sundays, you see people from both groups in the church. And it's a wonderful thing. We have a community here that has access to the cathedral, one of the most beautiful Byzantine cathedrals in the country. You have picnic grounds, soccer field, gymnasium with the cultural center for concerts and zabava and dancing, a lot of Serbian cultural things. We have a Serb hall, which is a place where a lot of presidents from the United States came to campaign and appear and give speeches. And you have picnic grounds and a big parking lot, and no other community, Serbian community in the country, has all of those things together. So we're very proud of what we have, but more important, we're proud of who we have here as members of our church. That's something interesting because you're not divided. You mentioned these 2 groups of people. You have the beautiful relationship, and that's because the Serbian community in Milwaukee is very strong. It is very strong, and we're strong because of those people born here and those who come and join us over here. And for most of the year, we have 2 services on Sunday. We have an English service at 8:30 for those who don't speak Serbian, and then we have the Divine Liturgy at 10 o'clock. That's all in Slavonic, and both are beautiful services. So people have their choice as to which one to go to. Then in the summertime, for about 3 months, we hold one service together, and you have people from both of those constituencies coming together in the church. So there's something here for everybody. You know, whether you speak English or Serbian, you can come to Zabavas and stand next to somebody and sing with them or go to church with them. So it's a big community, and that's our strength. Everybody, there's wonderful You have a beautiful cultural center, also football club. Also what? Also football club. Yeah, soccer club. It's soccer club. When I moved here in 1969, yeah, we call it soccer. Yeah. All of the boys my age said, "Come on, you have to play soccer with us." I said, "What is this game? I've never seen this before." And I learned quickly that everybody plays soccer. Boys at a young age, all the way up to adulthood, and it's a great sport to gather people, whether you're playing or just part of the family. They have big tournaments here and picnics and things, so it's a wonderful part of So the community. today we will have a tournament. Is there as one? far as I know. Okay, I'm not aware of that. I'm not into the soccer that much, or football. Thanks a lot. Ja sam u stvari tu rođen, u Milwaukee. Majka mi je iz mjesta zove se Sovjak, malo selo gore To je u Bosni. u Bosni, tamo blizu Bosanske Gradiške. Otac mi je iz Velike Muštanice tu odmah do Beograda, jedno, mislim, 16 kilometara. Oni su, otac mi je zarobljenik u Drugom ratu, majka je u stvari Ustaše i SS su došli
jedan dan, u stvari na njen rođendan. I oni su nju odveli, ubili su mog dedu i druge u familiji nju su odveli do Nemačke. Tamo je bila radnik i U logoru. radila je, u stvari više sam naučio od Holocaust Museum za nju nego od nje. Jer imali su sve podatke Nemačke, kad su je uzeli, gde su je vodili, na koji datum je išlo od ovo mesto do ono mesto. To je nešto bilo neverovatno da takva dokumentacija je bila. Prvo mesto da je radila za Abi Faben, to je mjesto gde su pravili gas za Auschwitz. I to mi je ova gospođa, direktor iz Holocaust Museuma, mi sve to, i bili smo tamo u posjeti nekoliko puta i dali su nam sve razne podatke. Kad su posle, ona je upoznala moga oca u logoru posle rata i oni su tu, prvo mesto koje je primala familija, to je bila Amerika. Mogli su da ostanu u Nemačkoj, da idu za Kanadu, Australiju, ali nisu volili to, došli su ovde. Bio jedan Prota Brkić i on je primio, kad su prošli kroz Ellis Island, primio je tu jedno veče i tako je doveo u jednu kuću na National Avenue. I ja posle ne znam koliko meseci sam rođen ovde. Oni su ostali tu, imala sam 4 braća i sestre i ja sam tu još, drugi su odselili se. Ali žive u Americi. Ja, živu u Ameriku, ja, u Teksasu. Ali došli su tu, Prota i primio, tu su bili ljudi koji su garantovali i tu su bili sve razne organizacije, da kažem, kao dete, ne obraćaš pažnju, znaš, zarobljenik, ovo je onaj četnik, ovo je ovo. Ali došli su tu i stvorili i održavali i podržavali ovo što danas imamo prilike da vidimo. Ne samo ovo, sve. Držili su, mislim, s jedne strane, ne samo vera i držila kroz sve. Moja majka je govorila kad su je terali kroz bivšu Jugoslaviju, u Nemačkoj, kroz razne peške mnogo puta. Ona je meni govorila, ja sam se molila Bogu. Bog i moji roditelji su uvijek govorili, mi smo se molili Bogu i on nas čuvao i dao nam pravac. I oni su sad saranjeni u Novoj Gračanici i to im u stvari na spomenik stoji, da su verovali i da i Bog drži u njegovim rukama i tako je i čuvao. Ja to verujem isto, kažem šta je ta molitva, mama kaže šta je ta specijalna molitva, kažem, znaš, Oče naš, i kaže ujutru, popodne, uveče, tako je. I ko sam ja da kažem ono je što je držilo i ono je što je dala snagu i poverenje u svemu što je ona videla, to je držila, pa kad su došli ovde, ovo je ne samo njih, mnogo drugih vera i od toga su familije stvorene i deca, tu su igrali, tu je bio piknik kao dete, juriš, dadu ti jednu sodu. Kad je vrijeme da idemo kući, ajde, svi smo... Bilo je lepo, nismo gledali na to da je lepo, jer svi su ljudi radili, nisu ništa imali, došli kuferčić, možda nekoliko stvari i posle... Počinjeli su život iz početka. Od početka, bez ičega. Imali su njih dvoje, posle kad imaju decu, sad imamo familiju, sad radi. Prota Brkić kad je došao nekim na vrata, kaže, eto, Bogdane, evo je Dragoljub i Dušanka, ja dolazim Dragoljub sutra ujutro i idu u fabriku ovde i posao. I odmah su dobili u to vrijeme, bili su razne fabrike tu. Od toga bilo je ona familija, oni nisu ni znali
oni tamo nisu znali da su oni živi, jer sad je ušao komunizam i sve to drugo. I ako bi poslali pismo, ne stigne, ako dobije pismo, ono je isečeno i išvrljano. Jesu doživjeli da okupe porodicu ponovo? Jes, ali bilo je 60, mislim, moj otac je išao 61. Imao brata koji je bio u policiji tamo, oficir. I on preko vremena kaže, sad možeš da dođeš, prošle godine nisi mogao, jer on nije bio, Nije bilo političke klime da bi oni mogli da se vrate tamo. I oni su uvijek držali, on je u logoru držio pravo, on je bio tamo u baraki i ne držimo ovo, ne ovo za svakoga, tu idemo u sredinu i šta je pravo i posle bi, ali ja sam prvi put 63. godine poznao sam baku, jedan put sam i vidio bake, tetke, tako. Kako to je izgledalo kad slušate priča, onda dođete u priliku da se uverite lično da... Ono srpstvo, sad vera je ono koja vodi sve ovo, koja je vodilo sve, to je bilo tamo usječeno, to nisi mogao da govoriš u ono vreme, nemoj da govoriš od slave, nemoj da govoriš o Božića, nemoj da od Boga, nemoj ničeg. Tu su bili ljudi koji, u familiji isto, to su nam rođak kaže, nemoj da govoriš s ovim, on ima da te ispita, ovo i ono, slušaju. I mi smo svi bili neutralni, nisam ja došao sad da vodim neku politiku. U ono vreme, u stvari, mi smo bili mladi, deca, i sad vidiš onu kuću u Moštanici gde je moj otac bio rođen, to je staro nešto, staro selovska kuća, bamba, ona je bila stara, pa gledaš i onaj osjećaj, miris i hrana i to je bilo sad ono što se govorilo, sad se dopunilo. Sad ono drugo, ona politika, to je drugo nešto, ali ovo kao deo života i familija i historija, to je sad bila neka veza, barem za mene. I posle kad sam se vratio drugi put, 76. to je bilo drugo stvar, to sad i opet sad ona familija sve nestala, bili smo u Bosni jedan put i to je bila druga filosofija, druga kultura, to je druge utiske. Bilo je dobro vidjeti... Ili još uvijek održavate kontakte sa tom familijom koja živi u Bosni, u Srbiji? No, u stvari oni su se, ajde kažemo, dok se slalo u pomoć i tako, bilo je kontakt. Kad to je prestalo sa mom ocu, kad je on umro i to posle kontakt je nastao isto. Nažalost. Da, nažalost. Ali nije, to je njihov gubitak, ne moj, naš. Ali uglavnom, sada, to je ono, ali šta je održavalo i isto bio ovaj raskol i sve to 63. godine, to je racepalo familije i druge i kao dečko šta sam ja znao, znaš, zašto, kako, to nek drugi govoru. Šta se dogodilo, više crkve su se stvorile, više se razvilo. Dobro, zahvaljujući tome danas imamo više crkvi nego što bi ih verovatno imali. Imamo. Jedino, Još kad bi ih koristili, bilo bi sjajno. Yes. Imamo, moja braća su u Dallasu. Imaju malu crkvu tamo sada. Kako bio je neki student koji je pogledao kroz internetu, tražio imena
koje su Jovanović, Vić, ovo, ono, srpska imena, bosansko, crnogorsko, kako je to sve sastavio. I kaže da ima preko 5000 takva imena u Dallasu, u okolini i više. I odeš u tu, prvi put kad sam otišao, bilo nas 10. I kaže, zašto eto dođemo tu, Banja Veće, ne možeš da uđeš. Kaže, gde su ti, zašto nemamo više, da li je to zbog ljudi su odrasli bez vere ili nisu smeli da imaju veru, baram otvoreno, ne znam, ali mi smo, napadaju nas sa sve strane kao hrišćane, ali ono... Ali vi ste ostali verni svojoj veri. Ali od čega? Od mojih roditelji. Kad ja gledam šta su oni prošli, šta su videli, mi nemamo pojma šta je moja majka videla. Ono kad su je terali, kad su dedu ubili, kad su ovo i ono, sve, šta je ona sve videla na tim putom, kako je ona ostala živa, sve to. Ovi u Holocaust muzejmu su želili da vršu intervju s njome, ali nije ona mogla u ono vreme, zdravlje nije bilo dobro, oni morale da sedi s njima baram sat ili više, nije mogla. Oni su, kao mi mnogo želimo da znamo šta se dešavalo u tim kraju, jer to je bilo uništeno, Hrvati su uništili Ustaše. Ali ona vera koja je nju držila kroz sve, i nije to bilo komplikovano, ona je verovala Bogu i verovala da Bog da će držiti i da pravac. Ja kao dečko, šta sam ja znam, gledam, ona veruje, ona to, i vidiš ako je dobro, ako nije dobro, sve je to bilo isto. I nisam ja to sveštenik, ali to je drugo. Ali tu smo odrasli, imam 2 sina, jedan je u Phoenixu, jedan ovde, Stevan i Dušan. Jel dolaze u ovu crkvu? Kad su tu, dođu. U stvari, Stevan je u Arizoni, on je tamo u horu, speva, to je njivo... Je li oni govore srpski? Govor. Tako dobro kao vi? To je prvi jezik bio. Mi imali smo jednu staru gospođu koja je bila s njima kad sam ja išao na posao i žena, tako su oni učili i sačuvali. Novinar, čovek burne i bogate karijere, bivši glavni odgovorni urednik Pobjede, bivši urednik Sarajevskog oslobođenja, ministar informisanja Republike Crne Gore i direktor Radio Jugoslavije. Sam zaboravio nešto? Ne, to je. To je bio dobra stiža. Zanimljivo je da ste ovu poslednju funkciju neslavno završili. Kad su bili demonstracije u Beogradu zbog one izborne krađe, 96-7 godina, to je dugo trajalo, 3 mjeseca, ja sam vidio da je to izborna krađa i ja sam uzeo pištaljku. U to vreme ste bili direktor Radio Jugoslavije. I to se desilo, to je za njih bio presedan, u stvari, u pravu su bili, što su ljuti bili na mene, to je državna informativna kuća. Novinari su ustali u odbranu istine. I onda je stigao predlog za moju smjenu. To je drugi predlog za moju smjenu i ja sam nisam smijenjen zato što po zavičajnom principu članovi Savezne vlade i Crne Gore su me odbranili. Jeste. A čiji je bio predlog da budete smenjeni? Sekretarijata za informaciju, saveznog sekretara, ja ne znam kako se zvao, da li je Brčin, pojma nema. Predlog je njihov bio. To je prvi. A onda ima još nešto. Ja sam slučajno došao s direktora Radio Jugoslavije. Posle 2 godine direktorovanja u Pobjedi, ja sam otišao kod Mila Đukanovića i rekao, na vaš predlog sam prihvaćen kao direktor radija, odnosno Pobjede, glavni odgovorni urednik. Rekao sam tada da ću povećati tiraž i da ću novi koncept uređivačke politike sprovesti,
koju ste prihvatili vi, predsjednik parlamenta i predsjednik države. 3 razgovora sam imao, svi su. Koncept se svodio u 16 riječi. Puni protok informacija, puni protok političkih opcija i unapređenje kulture dijaloga. A zata čovjeka kao primarne vrijednosti, iz toga je izvedena i država, i partija, i narod. Svi su to prihvatili. To je uređivački koncept bio. Ali ne zadugo. Ostao je. I ja sam imao, pobjeda je tada išla prema 20.000 tiraž. Ne znam da li ću reći istinu, ali na osnovu mojih saznanja, borak u Crnoj Gori, svake godine idem u Crnu Goru, ja sam tada, dakle 1994. godine, više pobjede je prodavao u Beogradu nego danas što se prodaje pobjede u Podgorici. Toliki je tiraž bio. Koliki je tiraž sada, ne znam, ali znam da je mali tiraž. Kako vi na kraju dođeste do Amerike? Ja sam otišao kod Mila Đukanovića i rekao sam, sve sam uradio što sam obećao. Ja više neću biti direktor, glavni odgovorni urednik. Milo mi je rekao, ja vama nemam šta dat, ne možete mi ništa dat. Pođem kod djece koja su studirala u Americi, vraćam se poslije mjesec dana, na Beogradskom aerodromu sreću mi ljudi i čestitaju. Šta? Kaže, došao predlog iz Crne Gore da budeš direktor Radio Jugoslavije. Taj medij meni je bio potpuno nepoznat. Obično mi novinari volimo da se hvalimo, da mi znamo sve. Ja sam onda rekao, taj medij meni nepoznat. I odmah sam u arhiv Jugoslavije otišao i da vidim ta prva kratkotalasna stanica kad je formiran i kako. I naiđem na frapantne podatke koji nisu bili državna tajna i tako dalje. Naiđem da je kratkotalasnu stanicu formirao Milan Stojadinović 36. godine. U osnivačkom aktu piše u najvećoj tajnosti da se pripremi kratkotalasna stanica kako bi se suprotstavili Hitlerovoj i Mussolinijevoj propagandi. Nikad niko meni nije reagovao demantijem da se napisao neistinu. Pisali ste 5 knjiga, Jesam. Spremate trenutno nešto? Imam jednu temu koja je jako teška. Mene zanima taj fenomen dugovječne vladavine u Crnoj Gori. I na osnovu mojih nekakvih saznanja, izučavanja literature, ja mislim da Crnu Goru prate oko 150 godina 2 usuda. Jedan je usud siromaštvo, a drugo, ljudi, jedno siromaštvo ideja. Ljudi jednostavno se zadržavaju na ono što imaju i jedna i druga stvar ide na ruku vlastima. Tako da kralj Nikola 58 godina vladao, bilo je siromaštvo, ljudi su uvijek računali može biti gore. Jedino je omladina pokrenula tu ideju da smjenjuju kralja Nikolu, koji su školovali u Beogradu. A i ovo sad što se dešava, to siromaštvo ideja, promjena, to na jedan određeni način opet ide na dugu vladavinu određenih garnitura političkih. Ja sam prije 10 dana, 12, posle dužeg vremena poslao jedan tekst, malo jeretički, i dan ga objavio. Siromaštvo ideja i tako nekakav naslov su dali i to je dosta prošlo dobro. Vidim da se to čitalo. Dobio sam dosta poruka. To je prva ideja da neko na taj način razmišlja. I dalje će u Crnoj Gori trajati vlast dugo. Upravo zbog toga. A to je omeđeno i sa nekim zatvaranjem. Crnogorsko područje je zatvoreno.
ono je zatvoreno i za kadrove. Ja imam primjer nekoliko ljudi evropskog ranga u medicini. Dolazili su na mjesec dana u Crnu Goru da pomogu i kad odluče da ostanu, proglase i da ne znaju ništa. Jer imaju bolje stručnjake oni. Je li to razlog zbog čega naši stručnjaci, mladi, talentovani ljudi odlaze iz zemlje, zbog čega ih sve češće srećemo? Pa evo da vam kažem. Po Americi, po zapadnoj Evropi. Odmah da vam kažem, recimo, moj stari sin je elektrotehniku ovdje završio. On je kao dupli lučonoša u Crnoj Gori bio određen da boravi mjesec dana u Americi. I on je bio na priority listi. I jedan zvaničnik crnogorski pođe i ubaci svog sina. Moj sin ostane. I zato više ne želi u Crnu Goru da ide. Kad može korupcijom da se tako rešava, ta žena koja je vodila, organizovalo taj 30, to je za vrijeme Velike Jugoslavije bilo odlazak u Americi, poslije nekoliko godine čitam u našoj borbi da je optužena zbog korupcije, primila je mito na ovaj način. I taj čovjek, kada ga god vidim na televiziji, što mi god, odmah gasim ekran. On popuje o demokratiji, o poštenju i tako da ja kad vidim njega, ali neću reći koje ime, on je čak visokog foruma naučnog crnogorskog, on je ubacio svog sina. Ja sam nekada 1987. osnovao crkvenu školsku opštinu Svetog Save u Houstonu, Teksasu. I ništa nismo imali, samo malo naroda. I tako da sam naučio, znam šta je to, i zbog toga smo razumeli jednu grupu Etiopljana koji su došli ovde, zamolili nas da im ustupimo prostorije koje imamo na raspolaganju, da oni mogu da se nedeljom sastaju i mi im to dajemo već 2 godine ima, ne naplaćujemo im ništa, oni se sastaju, imaju bogosluženje, časove vjeronauke za decu, donesu, spreme sebe, ručaju zajedno, podijele trpezu ljubavi, jel? I to je jedno zadovoljstvo, osjećanje zadovoljstva, jer činimo im da se u prvim koracima organizovanja, da se osjećaju da su dobro došli i da su kao u svojoj kući. Tako da to je oko jedan plus za nas, a za njih velika sreća. Zasigurno je to, i prvi hrišćani se sastajali po katakombama i ne znam gde, ali ljudi kad žele da se organizuju u crkvenu zajednicu i da sačuvaju identitet i kulturni i svaki drugi, ako im se može pomoći, to nam je dužnost. Tako da je danas ovo centar ne samo srpske zajednice, pravoslavne, nego i etiopske. Etiopljani su gosti, dobrodošli, normalno. Nadamo se da će, ja im kažem, ja bih voleo da iduće nedelje ne dođete kod nas, što bi značilo da imate svoje mesto. To je ono što bih ja voleo. I to će imati. Da su ozbiljni ljudi i ja sam bio na njihovim, čak mi je njihov episkop dao jedno priznanje, zbog toga nisam ga ja zaslužio nego ovaj narod, ali lepo. Da se našalim, zbog njega su morali da slete na jedno ostrvo. Nemoj to. I on čovjek poslije toga nikad u avion više nije ušao. U Okinavu. Na Okinavu. I on sad kad bi trebalo ići u Phoenix, on bi išao peške, a ne u avion. Ne u avion sesti više nikad. Nikad. To je... Fobija. Da. Čudno. To je zbog iskustva u Vjetnamu. Pa nije. Možda i jeste, ne znam. Ne znam. Ja A sam šta se desilo u Vjetnamu kad ste bili pa... Pa nije ništa naročito da bi me to uplašilo, ali stvarno ne volim avione. Ja sam ovdje sam došao sa avionom, prepelerom, preko Atlantika. Koje godine? 58. 58. Kad ste pristupili američkoj vojsci? Poregrutovan sam. Bili su vam? 65. Koliko godina ste imali tada? 2 godine u Vijetnamu sam bio 66. 67.
I pričao mi je Nikola da se dešavalo, on je bio tenkista, da se dešavalo da u tenku zaspi naslonjen na granate, ko na jastuk. Pa jesam. Jednostavno dođe ti iscrpljen si, nema... Ne, ali nisam ja bio za tenkove, ja sam visok bio. Pa mi sve bilo ono tjesno, ja se promijenio sa onim Punjačem. topunjačem topa. Rekao, molim te samo da ja mogu da glavam i da bude mi glava napolju. Nisam mogao izdržati više ono. Isto fobija, vjerojatno. Ali sreća, bio sam tenkista, onda u vreme nije bilo baš... Kakve uspomene nosite iz Vijetnama? Ne, nikakve. Mislim, Rat je rat. apsolutno. U ono vrijeme, znate kako je, u ono vrijeme bilo, moj otac se borio protiv komunizma preko i ja. Ali sada imam drugo mišljenje. 58 mrtvih, 58.000. 58.000 mrtvih, Ni za šta. ranjenih ne znam ni koliko, sakati koji imaju sada beskućnika, za šta? Apsolutno ništa. Ali, tako ti, kad te pošlje u rat, sada je dobrovoljno, sada se javiš pa koliko... Ne, sad. A kad ste se vratili iz Vijetnama, ste dobili status ratnog veterana ovdje u Sjedinjenim Pa je, Američkim ali Državama. nije to kod nas, nema tu neke privilegije. Mogu da idem u vojnu bolnicu, Imate zdravstveno osiguranje, ali da ja imam neko... penziju, neku boračku. Nema to, nema boračkih penzija. Poslije rata kod nas je bilo više boraca, Nego u boračkih ratu. penzija nego što su učestvovali u ratu. Je li bilo još Srba sa vama u Vijetnamu? Bilo, Iz ove Nisu, zajednice, iz sa mnom- Milwaukeea? Sa mnom je bio, nije iz Milwaukeea, jedan je bio iz Clevelanda. Ali ovdje je nekoliko poginulo iz Milwaukeea. Nikola Babić, pa sad se ne mogu sjetiti svih imena. Ginuli su, šta da radiš? Je li Amerika odavala priznanje takvim ljudima koji su, imigrantima koji su položili živote na... Pa ne znam kako to treba nešto davati, ali Amerikanci svoje vojnike poštuju, apsolutno. Ja mogu Nikada ne može da bude sahranjen jedan čovjek koji je danas civil normalno, ako je bio učesnik rata, ne može biti sahranjen bez vojnih počasti. Obavezno dođe i zastava se, Možeš, ali ako zahtevaš. ja. Ali Da smo prisutovali mnogim sahranama, dođu čak i oni ja, Streljački. ja. počasni plot. Meni to, mislim, meni samo neka dođe moj sveštenik i ništa mi Ne treba ti drugo ništa. No, tako. A doći će sigurno. Pa da, ja se nadam. Well, certainly my grandfather had a lot to do with the history of the community here, and he was one of the founders of the church. I didn't know him, but this was passed on to me, my grandfather. My father was involved in the church. My brother, who was the same nationality as me, as the family, was a war hero in Vietnam. And, Famous guy, and in American Military Academy there is a special recognition of there is Right. some kind of honor with your brother's name. Yeah. Right. They named a dormitory. They have a special award they give out nationally to different military men who are responding to the fact that he gave his life for the country. And But not just that. He was recognized as a brave soldier. You know. Could you exactly. tell us something about this? It didn't surprise me as a brother. He had a certain grit and a certain self-fortitude that as a captured pilot, he was shot down in Vietnam. As a pilot, he would not divulge information. This was his code. This is the military code, is to resist this. And so even during torture and painful things they had done to him in the prison, he never surrendered. He never gave up. He never quit, which was maybe part of the Serbian tradition. Maybe our bloodline was also in favor of a commitment to something, and never say never, never say die.
and that's what he had done. Even though he was had ejected from an airplane, a fighter plane, and broke numerous bones and broke his wrists, and he still crawled through the jungle and resisted capture. So that story then was passed on to other cadets at the Air Force Academy, somewhat lived by the fact that there's a code and there's a belief that somebody has like that. What about you? You're also famous, but as an artist. Right, I'm an artist. I do life-size figurative sculptures, and my goal was always to be the best that I could be. And there's a lot of artists doing a lot of good things in the world, but I wanted to be the best at what I was doing. So life-size figurative sculpture, the sculptures look like real people, was my mission. And then I wanted to be recognized, not only locally in Milwaukee, but more importantly, worldwide. I wanted the world to know what I was doing. I wanted them to feel these sculptures and live these sculptures as I had. So I've had 75, 80 one-man museum exhibitions around the world. Most of them outside this country for a number of reasons, but there's museum shows going on right now, in the world. So these shows will show my work, and if you think of a real person like you sitting there, I would do that. I would capture that, even with your mustache and all the different innuendos is what I try to do. Attention to detail is very important. So you're well recognized as, what is the name of it? This is like surrealism or new realism. That's good. Every artist has a label. Some are naturalists, and I deal in realism, realistic. So when you look at the sculpture, very often people will almost be confused. Is that a real person? Well, it's not a magic act I'm trying to do, but I'm trying to almost breathe in and internalize energy or spirit or mood. And all it's missing is the pulse sometimes that I have with the sculpture. So there's a believability that in looking at the sculpture, and then there's story behind the pieces. Somebody has to look at and try to decipher what is the message here. And I don't always do it in titles or tell somebody. They have to find the message. What is the reason you're coming in this church every Sunday? What is the reason? Well, this is in my bloodline. And certainly Father Dragan has been an inspiration, because we've been doing projects together for quite a while. And he'll come to me and I'll do the hand of the grandson or a sculpture. So there's a certain ritualistic spirit that happens once you first walk into the church that you can't find any other place. And I identify with him. I like Father Dragan a lot. So you're connected with the religion of your old people? Well, sure. Like a family tradition? My father was a participant here. Certainly my grandfather is one of the founders. And my mother was Presbyterian, so there was a kind of a tug as a child which one I would somewhat honor or participate in. So very often I would follow her in her church growing up. And then my son was involved, and he was on the Serbian soccer team, which I was very proud of, and they had an excellent team. Really? Yeah. So this is years In Serbian ago. national team? No, that would be the local team here. Oh. So it was a game when he was younger that wasn't very popular, maybe outside of this community, but people and kids weren't playing as much as they are today. So he was somewhat new in helping to establish, I think, popularity of that. Srpska pravoslavna zajednica u Milwaukeeu jedinstvena je po mnogim stvarima. Jedna od njih je, imamo čovjeka ovdje pored mene, naš crkveni pojac koji je za pevnicom posljednjih minimum 50 godina. Njegov otac je bio iz Banata i učešće Milanka Đurđulova u svetim liturgijama je potvrda tradicije vojvođanskih Srba po pitanju očuvanja lepote bogoslužbenog pojanja. Milanko je, moj vršnjak, rođen ovde,
međutim, on odlično govori srpski jezik, on odlično čita crkveno-slovenski jezik i poznaje Mokranjčevo pojanje po baračkom, kompletno, u svih 8 glasova, sve verzije, i zato je jedinstven on, odnosno doprinosi jedinstvenosti Srpske pravoslavne svetosavske zajednice u Milvokiju. A ono što je važno napomenuti jeste da mnogi kažu gubimo se, nestajemo u svetu, asimilacija radi svoj posao, to je istina. Međutim, naš Milanko je potvrda da to ne mora da bude tako. Iako je rođen ovde, ne da je poznat po dobrom igranju fudbala, nego poznat pojac za pevnicom u ovom prilepom hramu i čast mi je da ga imam sa nama i ovde danas. Ja ću ga zamoliti da sam kaže zašto je zavoleo i zašto će dok god živi voleti srpsko pravoslavno crkveno pojanje. Hoću da se zahvalim ocu Draganu i sve na lepe reči. Lepo spominjao puno šta i tu je ta istina, šta kaže, nepromijenjeno vreme. Nije se ništa promenilo od kad se ovo sve počelo sa pojanjem. Znači, naša crkva počela već odavno u vreme, ona prva crkva kad su apostoli išli da tražu ljudi i da nađu, i tako naša crkva postala pravoslavna crkva, bila jedina crkva, nije bilo više nego jednu katoličku i naša, sve to bilo zajedno za prvo 1000 godine, i posle 1000 godina, kao što se kaže, došlo nekakve nesporazuma, to može biti puno šta, zato što nije to više kao šta sad imamo interneta i to sve, lakše bi se pričalo i možda bolje da se razumemo, ali opet ista crkva i oni su kao i mi u mnogo znanje, u njihove teologije i sve, ali pojanje je drugše. Šta je vas privuklo crkvenom pojanju? Šta je mene privuklo, sad ću kasti, to je teško objasniti, nešto, moram samo da kažem, duhovno, nešto u srce. Moj otac peo, ja kad sam bio mali sam stao tamo u pevnicu i tako, i bili su neke druge deca isto tako, dok tata odpevao svoje sve i mi sedimo tamo i kao što se kaže, sigramo se malo, znaš, kod deca, oni kaže čutite, znaš, tako, znaš, ali opet čuješ, svaka nedelja si u crkvu pa čuješ. I ja se sećam mnogo puta, to mene vuklo kako nisam išao u crkvu, znaš, teo sam, mogu ovo da ti ispričam, imali smo, kao što se kaže, srpsku školu tu i tu se učilo srpski, ali bilo i ona, kako se kaže, nedeljna crkva, školska, kako se kaže, škola, Sunday school, oni to zovu, znaš, i ova škola uvijek bila za vreme liturgija, znaš, a ja tati kažem, tata, ja neću da idem u Sunday school, neću da idem, kaže, zašto? Hoću da idem u crkvu, znaš, i u oltar, znaš, i on kaže, moja mama kaže, Sofija, ne mogu da se, znaš, moram da se slažem s njime, znaš, on hoće to i neka bude... Vaš otac je bio sveštenik? Ja, da, i moj otac, nije bio baš sveštenik, znaš šta je bilo za vreme rata, moj tata bio u... Sasluživao je u crkvi, pomagao je u ali crkvi. kad je bilo rata, on bio ispod kralja Petra II, išao zarobljen bio za 4 godine, tako, i kad se završilo sve, oni su se rešili dići da žido. Mogu kući da ide, a nije bilo onda za njih, zato što nisu hteli ono novo šta je došlo tamo, a Nemačka nije bila za njega isto, kaže, bio sam tu dosta dugo isto i tako, pa došla Amerika, tako. I onda kad je došao tu, treba da se zapopi sve, ali bilo malo nezgodno vreme u Americi isto sa sveštenstvom i sve, i crkve nisu bili mnoge, nismo imali mnogo crkve, pa onda sve to prošlo, tata išao u fabriku, radio kao i drugi i tako, ali uvijek ostao pojac, uvijek ostao da peva. I tako dok... A vi ste nasledili tu porodičnu tradiciju. I moj brat je isto sveštenik i tako, i mi smo to sve, ne znam zašto, a samo nama to tako nešto
vuče, znaš. I ja mislim Sveti Duh, Oče, to, pa ne mogu da se, kako se kaže, moram da radim, pa da to mene da moje snage svake nedelje, ja sam jak kad pevam, kad, kako se kaže, osjećam se zdrav, svašta. Ali pojanje u našu crkvu je, kao oni kažu to na engleski, se zove a cappella, znaš, da nemamo muzike, nemamo i to. I tu je razlika između nas i svakakve druge crkve, protestante, stancne je katoličke i to sve. Tu su te razlike, oni imaju muzike i tako, i kako se kaže, sviraju sve i tako. I to nije da nije pravo, ali ja mislim da je bilo tu za vreme sve te teškoće što smo mi prošli u historiju, da sveštenik uvijek trebao imati taj pomoćnik. I nije bilo ništa samo glas, kao što se kaže, mora da odpeva te psalme i take stvari. I kao što je otac Dragan rekao, imamo mi puno glasove, a te glasovi, znaš, narod nekad ne razume da glas ne znači tvoj glas, tu su tonovi, to znači svaka pesma ima svoj red i tako, i moraš da pevaš po kako su oni sastavili ovo, zna. I glas ima to, onda recimo i tvoj glas, a sad tu dođe drugo nekako mišljenje. Kad imaš te 8 glasovi, taj mora da reši di je njegovo, kako se kaže, njegov lični glas, di on postoji između te note. Znači imaš te krupne note, niske, niže, i onda imaš te vrlo visoke, i tu negde čovjek će da se nađe. I tu je kako ta pevanje ide, nije svaki isti. Znaš, kako se kaže, nekad kao možeš da razumeš kad sveštenik malo, znaš, glas ima nisko, a onda jedan drugi malo više, džakon je malo više peva. Jeste bili u prilici da slušate, recimo, dečanske monahe ili monahe iz manastira Hilandar? O, ja, vrlo lepo. I kako se kaže, kad su sve glasovi zajedno, tu smo mi, znaš, kako se kaže, onak je puno. Znaš, može jedan čovjek da peva i to je lepo, ali kad se složimo i svaki radi kako zna i doda njegovo duhovno, kako se kaže, osjećanje, tu smo mi. Znaš, i onda crkva to kaže, gledaj kako, znaš, lepa, to je zato što sve ide zajedno. Čime se vi inače bavite? Za sad mogu bi u penziji. Osim što ste pojac, naravno. Ja tu sam pojac u crkvu, ali znaš, kao što kaže, taj posao što radim, gdje moram da zaradim hleb na sto i tako. Sad radim, kako se kaže, kao nabavljač za kako bi rekao sad, čekaj, ambalaže i tako stvari. Ja više kao sales, čovjek što proda i tako, i koristi take stvari. Ali prije sam bio fabričar, svašta sam radio, pravio sam plastike i svašta. Malo sam išao u penziju ranije, pa onda nije to bilo baš to što svaki kaže, da je to tako lepo. Ovdje je teško otići u penziju. Penzija, nikad se ne ide u penziju, izgleda nikad, nema krajina, kako pitaju, treba uvijek nešto da se kupi, da se odplati, kao što se kaže, uvijek neki račun čovjek dobi. Ali to bi bilo to, ali ovo za crkva nije samo to zbog... Za ovo ne dobijate račun, za ovo ne dobijate platu, ovo radite iz... Ja ne gledam za plaće, niti bi uzeo, niti. I ako bi dobio nešto, ja ću to onda pokloniti natrag, možda nekako. Znaš, kao što se kaže, ako dobiš nešto od nekoga, kako bi rekao. Ovo radite iz uživanja. Ja samo volim da idem u crkvu, kao što se kaže, i to je moj život. Ja ako ne mogu da idem, ja se osjećam, kako bi ti rekao, prazan, znaš. Razgovaramo sa Tatjanom Veleušić, članicom crkvenog školskog odbora pri crkvi Svetoga Save u Milwaukeeu. Hteo bi da u par reči kažemo nešto o školi koja radi ovde pri crkvi Svetog Save i koja je inače najstarija srpska škola u Americi. Da. Pa evo ovako, škola je formirana 1996. godine od strane nekoliko roditelja koji su članovi ove zajednice.
i glavni cilj je bio održavanje srpske pravoslavne kulture, vjere i isto tako želeli su da osnuju školu koja bi bila održavana na nekom visokom akademskom nivou. 1997. godine su počeli prvi časovi sa svega 5 učenika predškolskog uzrasta i posle toga su dodavali razred po razred dok nisu došli do 8. i otprilike imamo takvu strukturu i danas, znači nudimo časove od predškolskog uzrasta do 8. razreda. Koliko škola danas ima učenika? Pa, kroz istoriju škole taj broj je dosta varirao. Prošlu školsku godinu smo počeli sa 80. Za ovu vidjet ćemo kako bude išlo, ali rekla bi u zadnjih 10 godina otprilike u prosjeku imamo otprilike od 80 do 95 učenika. Šta deca uče u ovoj školi? Kad kažete održavaju neku pravoslavnu tradiciju srpskog naroda, da li se ovde insistira više na jeziku, na istoriji, na kulturi, na veri? Pa, nastava se u suštini održava na engleskom jeziku, nastava se održava u skladu sa nekim standardnim nastavnim programom, znači matematika, engleski, prirodne nauke, društvene nauke, fizičko, muzičko vaspitanje, ali mi imamo obavezne časove srpskog jezika i religije. Imamo horsku sekciju, imamo dramsku sekciju, imamo jednom godišnje predstavu u kojoj učestvuje manje više čitava škola, zato što ih nema baš puno. Šta još? Imate i fudbalski klub, koliko znam? Pa da, imamo fudbalski klub, ali nije u sastavu škole. Dalje nudimo recimo časove robotike u kojima djeca uživaju. I naravno, djeca su obavezna da prisustvuju crkvenom bogosluženju, najmanje jednom nedeljno u sklopu jutarnjeg služenja ili liturgije. Koliko su deca, koliko je zapravo interesovanje srpske zajednice, roditelja, da kažem, za ovu školu? Pa, ima veliko interesovanje. Problem je u tome što dosta ljudi se seli iz ovoga područja i onda je više problem neke logistike, kako djecu dovesti u ovu školu. Nekim ljudima mnogo lakše da ih odvedu tamo gdje već žive. Tako da se borimo malo sa tim, ali nadamo se da ćemo da i dalje održimo taj neki broj učenika, da i dalje održimo školu. Ko su profesori? Ko predaje deci u ovoj školi? Pa profesori su uglavnom, većina redovnih učiteljica su Amerikanke. Imamo 2 naše učiteljice i mogu da kažem jedino da skoro sve učiteljice su tu već godinama. Znači uživaju u našoj djeci. Mislim da je prednost što je broj djece u razredu veoma mali, tako da vjerojatno nemaju puno stresa. Djeca su, djeca su stvarno divna, tako da uživaju u tome. Koliko dobro govore srpski jezik? Koliko ti časovi imaju efekta? Pa, s obzirom da deca od najranije mladosti ovde naravno pohađaju i ove predškolske institucije, kasnije kreću u škole američke. Koliko je teško čuvati, da kažem, to jezgro maternjeg jezika, ukoliko ga naravno ne govorite svakodnevno? Da. Pa jeste veliki izazov, zato što se ne govori svakodnevno, ali ono što je jedna od boljih stvari je to što trenutno sada sva djeca koja su u školi su potomci djece, kao što sam ja, koji su došli tu 90. godina, nažalost, posle rata. Tako da se dosta toga održalo. Imamo dosta više te djece koji već u kući govori dosta srpski, ali imamo i djece koje su tu potomci tih takozvanih starosjedioca koji mislim da više uče vjerovatno srpski uz komunikaciju sa drugom djecom, ali naravno pomaže čas srpskog jezika koji održava jedan učiteljica na dobrovoljnoj bazi koja je završila fakultet u Beogradu. Evo nas ovdje ispred Srpskog kulturnog centra, jednog lepog zdanja u kome se dešavaju mnoge zanimljive stvari. Da, pa ovdje, ja kažem,
na ovom crkvenom imanju ima mesta za sve i za bilo kakvu vrstu aktivnosti. Ova zgrada je napravljena 1972. godine i namijenjena je da bude škola. Međutim, vreme je prolazilo, ljudi su se okupljali raznim povodima, obično vikendom. Ja. Međutim, danas je to iskorišćeno, odnosno isplatilo se to jer imamo prvu privatnu akreditovanu školu pri Srpskoj crkvi u Americi. Ovaj drugi deo smo izgradili 2005. godine da bismo zbog škole iz stare zgrade izneli i bar i sale za sednice i biblioteku i kancelarije, sve, tako da ova nova zgrada je administracija, a stari deo A ovo je stari deo? Ovo je stari deo koji se koristi isključivo za školu. škola. Da. A ovde inače imamo, to ćemo samo zamoliti kameru da snimi ovaj plac preko puta. Ovde je velika sala koja je takođe u sklopu crkvenog imanja. Interesantna stvar je da su Srbi ovde napravili prvo tu salu, pa posle nje crkvu. A što kod nas Srba to tako u praksi ide. A dobro, to je možda... Skoro sve naše crkve su napravljene bar delimično od novca koji je zarađen na nekim zabavama, veseljima, na piću i tako dalje. Znači, ispostavilo se da je to bio dobar put, s obzirom da je Amerika jeste zemlja u kojoj prvo treba zaraditi novac, pa se onda... Tako da ta sala je napravljena 1949. a crkva tek 1956. godine. Pa to jeste vlasništvo crkve i još imamo 9 kuća ovde. Bilo je ranije pravilo, ako se prodaje kuća, čije imanje je direktno vezano za crkveno, mora da se kupi. I imamo 9 kuća koje mahom izdajemo našim starijima koji tu žive. Blizu mu je crkva, blizu mu sve. A kako se koristi ova sala velika? Zapravo to su 3 sale u jednom kompleksu. Da, to je biznis za svadbe, koje kakve proslave i konvencije i tako dalje. To je poseban biznis, ali crkveno imanje i crkva od toga ima korist. Ajmo sad da vidimo školu. Vidiš nastaviće učionice, čistili su sinoć, sve je ovo škola i ovde je kafeterija škole. Školska deca imaju ponuđen topli obrok svaki dan i ovo je njihova kafeterija. I ovo je jedna lepa simbolika. Ovo su originalna vrata sa hrama, centralna na ulazu. Pošto su dotrajala, stavili smo nova, a ova nismo znali šta da radimo, pa je meni pala na um ideja da se ne bacaju, da se ne koriste u neke neukusne stvari. Ovde smo ih sačuvali i ljudi su dali priloge da bi tu su imena donatora, u spomen ili za zdravlje, donatori su dobili svoje mesto ovde i ona vrlo lepo se uklapaju u ovaj ambijent. Inače, ove slike je radila jedna naša parohijanka, nije bila Srpkinja, bila je Nemica, za Srbina udata, ali je bila izvanredna Srpkinja. I ona je radila... Što se da vidjeti da je to s ljubavlju. Tesla Pupin, Vladika Nikolaj, Sveti Nikolaj Velimirović i tamo su Čiča Draža i Vojvoda Momčilo Đujić. Tu možda sedne 750 osoba. Normalno, sala se ne koristi samo za sportske potrebe, tu se održavaju skupštine, velike proslave i tako dalje. Koncerti, ali je izvanredno. Naš fudbalski klub Zastav, Grb. Sad smo u novom delu zgrade.
Isto tako. Koristi se kao i velika sala, a za manje zapravo se prije institut radio prata da je To je otprilike dolazak Srba od ovo je verovatno Nikola Tesla. puno je simbolike. Sa ponosom napominjem da je naša crkveno-školska opština odlikovana ordenom Svetog Save prvog stepena, koji je dodelio sada blaženopočivši patrijarh German za učešće u izgradnji hrama Svetog Save na Vračaru. A pored toga, gospodin Milorad Dodik, predsjednik tada Republike Srpske, nagradio je našu školu ordenom Njegoša prvog reda, što je također na ponos. Mada ja kažem, ja bih uvijek nagrade dodeljivao na samom početku, pa treba da se zasluži, ako se na kraju ne zasluži, ja bih oduzimao. U hramu se nalazi jedna mermerna ploča sa imenima onih koji su 1918. godine pomogli da se otplati dug za crkvu, ali staru crkvu. Međutim, danas od tih, znači od pre 100 godina, od tih 192 prezimena, samo još 14 postoji. Što znači da... Prezimena porodica koje su nekad bile. Koje su nekada bile. Od tih 192 iz 1918. danas samo 14 postoje u Milvokiju. Što opet potvrđuje da asimilacija radi svoj posao, ali talasi donose novu krv i osvežavaju zajednice. Znate, mnogi kad preminu, nema kome da ostave biblioteku, onda njihova djeca jer unučad donose i ostavljaju ovdje. Evo još vidiš ovo. Da li ste zna koliko naslova imate u ovoj vašoj biblioteci? Ne zato što još nije katalizovan. Katalizacija nije izvršena. To su objavili na srpskom i na engleskom? Da, odličnu zbirku. Književni glasnik iz 1920. i 30. godina. Dobar deo je ukoričen, imamo još jedan deo ovdje neukoričen. Inače, zanimljivo je da se između ostalog i time bavite, da koričite knjige. Ja lično, to mi je hobi. Pretpostavljam da ćete i ove svitke vi... Ako stignem. Ali to radim iz ljubavi prema knjizi, pošto i sam književnik. Blage vesti na srpskom i na engleskom jeziku. Međutim, da se to ne bi rasipalo i gubilo, ja to ukoričim mojom rukom i to je tu. Od do. Objavio sam 6 knjiga i dobar broj mojih pesama i kratkih priča objavljene u nekih 26-7 zbornika, magazina i tako dalje. Primjen sam u Udruženje književnika Srbije i Republike Srpske. Milo mi je što nisam pisao molbu. Neko je predložio, pa me primili, pa me počastovali, a da li sam zaslužio, ne znam. Mada je i to jedna vrsta obavezivanja. Ako si već član književnika, onda morate da pišete. Piši. A po meni najiskreniji ispovednik je pesnik. Bilo je u prvim vekovima hrišćanstva javna ispovest pred zajednicom, što više nije. Međutim, svaki pesnik nudi javnosti sve ono što misli i osjeća.
to je po meni najiskrenija ispovest ponuđena cijelom svetu. Ne onima koji me vide ili čitaju i onima koji će mnogo vekova unaprijed moći da uzmu ruku da pročitaju. To je po meni ispovest, javna ispovest pesnika. Oh, well, you still have jet lag there, yeah?